Assalomu alaykum. Men Qirg'iz qizi Janar. Aytingizlar Marek bo'lsin. Ben O'zbekistondan kelganman. Benim adım Abdüazim. Men sizlarni ayt bayram bilan qutlaqlayman. Assalomu alaykum. Men O'zbekistondan kelganman. Mening ismim Abdüazim. Men sizlarni hayit ayyomi bilan muborakbod etaman. Assalomu alaykum. Men Qozog'istonlik Dariga. Aytingizlar Marek bo'lsin. Men Qozog'istonlik Dariga barchangizды musulmondардың айтулы күні Oraz ayt мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Salamatсызбы? Ben Türkiye'den Zülal, bayramınız kutlu olsun. Merhabalar, ben Türkiye'den Zülal, bayramınız kutlu olsun. Assalamu alaikum. Men Kazakistan'dan kelgen Akska Türk'ümün. Aytınızlar Marek olsun. Selamun aleyküm. Ben Kazakistan'dan gelen Akska Türk'ümün. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Саламатсыздарбы? Менин атым Анужан. Мен Монголиядан келдим. Сиздерге айтыңыз Марек болсын. Миний нэрийг Анужан гэдэг. Би Монголоос ирсэн. Та бүхэндээ Рамазан сарын мэндийг дэвшүүлж байна. Саламатсызбы? Мен атым Милена, Якутиядан келдим. Айтыңыздар Марек болсын. Нуравуларын, мен атым Милена, Хакайраттан келдим. Рамазан браханинан нагарды. Мен Русиядан келдим. Менин атым Данила. Айтыңыз Марек болсын. Я из России, меня зовут Данила. Я хотел бы поздравить вас со священным праздником Рамазана. Assalamu alaikum, men Azerbaycandan Azali, aytınız Marek olsun. Assalamu alaikum, ben Azerbaycandan Rais. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Assalamu alaikum, men Türkmenistan'da Kümüş. Oraz aytınız Marek olsun. Men Türkmenistan'dan Kümüş Taç Muhammed ve orada bayramı mübarek olsun. Aytınızlar Marek olsun, biz Kırgızistan'da suyuyoruz.